Ka National People Party NPP Meliam Blok hakan Dreutrek Unailar Arjar Puar Kala Priang Sobhaya ka Jingwan Penyeso Kinong Lambat Nong Kersan na Kiweipat Kiseng Sang Pertai Hak Jilang Kabalalong Hameliam Yakiti Kinong Lambat Nong Kersan la Priang Burom do Meli Kanong Stone ba Max 9% Hak Jinolang Working President ke NPP Dr. Donwar General Secretary ke NPP East Castles Uba Aibor Tensong Uba Bajok Pongrop Spokesperson ke NPYF Nolor Kiweipat Nakaliang kibabun kinong ilang parti kilapan pawai ba bau kertong banikun nak parti na Meliam konsensi undai UMLA ba mentau ba Hamlet Sandoling ba unson penyeso shwa kalisan UMLA arjar ulai. Natai kita kisim la pausai ba uei bandai ukandidate jo ka parti PP na Meliam. Te ka padai ka po ka ni tui kata tang ba kalatan isai. Bau sitting na Meliam ko balang ka bejo today ukandidate parti PP na Meliam. Kan nonglim juga parti PP ke ba lada uwe ku ruja hapanwa ba unwan bali imlan ku ba imani ba kajing ya pandai kajing tidak esuk kapreng kasoka begina soka India ba ka eselesita kalaya chatra ngata begini ba kita pakai ku ba la sya ye ki begini wan sa begina ba ba ngangesam ba kajing ya kapreng kasoka begina ba kini sengi ketia kan koi sya begini esuk ba kejelah mereka ada ini. Karena kau ini kejelah di Bandung kasus. Tebiong, lala sinsa kongres. Te kami kelakan sedikit. Lala sinsa, kami BJP, tak kami kelakan dengai. Kata kali kejelah pelan, cerdui parti. Tengah kau akan ini. Kapati NPP ke yang sisa, nak kata benda, yang dilepas cepat berlindung. Uwe mong yalam mano basain upurno sama ngakan mau election agak kakra ngalit ko election ngakili pitip ne em kon ratsan mau ring dia miu yang rindu ang mano mo ikita o di ang iwe pati ngau balitang kani ka national party ka bagi nong yalam di de megala Kibatip ya katenai na migala. Un national president udah Kristen Katolik na migala. Un national vice president udah Kristen Presbyterian na migala. Manu national president kuat sama. Manu par national vice president Presbyterian. Tambah coalition sakit nak mengi. Kali ini lama. Kita istakan mulai election datoi. Dijingkan top, dijingkan besar ini, teng-teng bantian dan mirip sudah apa? Dijingsakan sendiri, dijingsakan semet. Bahkan don pakai jingkan mesin lo, lewat di sosial media. Hari ini ini kata benang sakan top, kata benang sakan minum dari sitam. Lewat ini